دما و خوش بد برنامه دریه دن دجاره کدن ام به هفرنه میوان ما ایرو نویسکار کرد سیاست مدار کرد کن بلال حسنه اف پرتوگاد ناف دست مدجی بناو پیرو پندید سال 2012 درکتیه او بخوش زیده پرتوگا که پیکته لی امی و جاره تنه لسر جینانیگاریا یعنی میوان خواه راوستنج برگو جیانک تیر تجل پیخوا هشتی چه دواره یعنی چند کردی ده به چه دواره دانستندنا به کسایتین ای خودی رول بوند چند وجه کردی ده چجی او بخوا رولاوی دنا و وان امدکارم بیجن 5 سال یعنی جی هگر نزیده تر به 5 سال داوی جه وان گلمشین سیاست وجه و چند کردیا گول روج آوای کردستان یان جیل سوریه بگشتی هبو جبر وی ما خواستم هنکی یعنی مثلا وی پرتوک ام بهلن برنامه کدن لسر برهمیوی نویسکاری و دوی برنامه تنه ام لسر جینانیگاریاوی راوستن ما مستطب خیری هاتی تصابه دست که یعنی ام دخوازن ایرو تکتی ناو لپی مده ام تبرحتی برنادن جیان گلکی دم دریج یعنی لپیتیه ام عمرکی گلکی دریج تر دخوازن لی ام ایرو تا وگرینن بپاش دو ام بخوازن گوت هنکی دلی خواه جماره وکه درباره جینانیگاری تا دستپیک ام وگرن دستپیک جیگو تجیت می وگرن عفرین یا جی گندن و زاروتیاته لکودری بو مالباتک چاوا چه بو چه سالا بو کنگی تو هاتی دنیای سپاس از رونایی تیوی گلک سپاس دکم و پروگراما دریه دن از سپاس دکم کو اف دروت جمره وکر نبتنی تشتن هنه نپنینه می بدن رخیا کرن لهن زیده ویجی دوست کی منی پرکو نبی ماموس عبدالحلیم یوسف آن هاجی وکوتی ام بناولا پیوی کتنا خدای بکم بدولوانی مرا بده بستینه گلک سپاس پرکه خوشن تیرو بو میوانه برنامه و در فتک جبو برنامه مجی گلکی هجای براستی ام دخوازن لی از سر تهنکی به پرسان بشینم ایرو تیجی هنکی ما تحمل بک باش سر من سر چاوی من اجی دخوازم پرسیتا و باره مسافق بکی گلک تشت دمیجی مدا سکنینه یعنی وقت بیجی راوستینه اتخوازم میجی خود درخم بلکه تشت ندشنوانکم بله از بخو لگنده خورالکا چای کرمنج وقتی دم چای کرمنج بری عفرینی بو وقت بازار عفرینی تنه بو آف بو هرم نووی چای کرمنج بو گنده خورالکا و ام گریدای بلبلینه سال 1933 الدویک بومه و من لگنده خو خواندیه برای دبستان تنبون دبستان تایبت هبون مجرد گوت خوجه ملبر خوجه خواندی خوجه مجی رشید حمو بله رشید حمو فقیر بو خزان بو و پاشه من فهم که رشید حمو دخواست کاری کش مناتی خرابه که چه کاری که ولاد پروری به نتوی به جینی به دخواست کاری که بکه شخواو یکش دا مزرینه تبگاه کردی یا روژافای کردستانه بلو جبرولو جو ام بچیکایی ام تربیه کرن یعنی ام سفید دیا سیاب ام پرورده کرن که ام هنی که مزن بون ام کانو بن باره ویجی آصفک بکن امون رو تربیه کرن امون رو پرورده کرن جبرولو جی دست پیکا من گوز کتم ناف کنوانی ناف سیاسته سال 1947 تی بیرامن از بکاری که
پارتیزان را بومه سال 1947 از چومه گندی که امین کمونیست بون وش هذه بارتية كردي تنبون نه بارتية كردي بينجي وحفتاش بله تنبون کمونیستی هبو و ام دریا کمونیستی راجی مکاری کردی دکر بناوی انصار السلام آشتی خازن جهانی مبوی ناوی کار دکر دانخیا کرنک ج پارتیا کمونیست ج در واجمه راهتبو لسر یولیو کوری اف یولیو کوری زانه زره بو وی گوته بی از نما زره چی دکم بی خلق تی کشتن اجار اف بلاوک من چول گندی که جوارا خواند جبرون تی بیرامن از سال 1947 اکتم ناف سیاسته دمک از 14 سالی بوم بله وتحتا كان الجند ماي الجند بو از لگون کانم مشترا بیجه ماینام الگون تی بیجه حتی از بوم 20 سالی الگون مامه بشتي ونهاتن عفرينه يانجي از پشتی 20 سالیه من چوی ماموسته تیم بکری الگوندا يعني از بيوم ماموسته او جيوك خوجه ند بستاني فرميدا وك خوجه من سي چار گوندا زورق بخونده دانه من عين لسر يا رشيد حمو بخونده دايه و ايه جمر خوندي جي وك از برشيد باندور بما او جي من باندور ببون جبركم السر وير مشيما بله بله ايجار ودو دبنجي وحفتادش خويا كاملين بارتيا كردي هات بله پنجی هفته که ما لکرداغی چای کرمنج دبین دشتا جامعه ما مهرجانا خورتا چیکر ام کمونیست بون 53 ما مهرجانا خورتا چیکر و دشتا جامعه جی هاویر دوری وی چانه و دروی وی چارا جی گندن 6-7 گند دروی و چانا دانه 3-4 چانه و دشتور الویناویه او گند گشتگ به دشته دنرن و دبینن وقتی مهرجان چیکر لبو داره تشتی که سیر بو عجیب بو چی بو داف و زرنه و دور پین 600 خورد گش 20 سالی و 20 سالی و 15 سالی امروی داره جوین و کمبین و کلمه گوتن هاتن خواندن و دف و زرنه و گوتن روسی ما خواندن اورا ستالین و اورا لینین و گندی نزانن اورا چی و لینین کی و ستالین چیه لید ناو راجی دو گوتن بجی کرد و کردستان بله دجوه گندنا خلق دا کد کی دیدی همه بید گرتو دبروی آلی دو گوت چای و نی چی بکن هندت هند ترچان گوی ما بگرن حرم بد آواکی و براستی جی به ایوار را جندرمه هات ناف گنده و ام روین از اینکه 5-6 ماه چه دامام و چاقه سوریه سربخوا ببو یعنی دما اریلی چی شکلی سربخوا دما ادیب چی شکلی بو دما ادیب چی شکلی بو ما باز دام بچه کتم 5-6 ماه از 3-4 حوالی خوا حتی وقتی که چی شکلی عفوش مرا اونیا ماتر مالا خوا 53 ده 53 داویا 53 از چوم عسکریه از چوم عسکریه ده عسکریه ده جگر خون ناس کرد جگر خون هاتبو حلبه و خبر دانمه گونه ورن اطلاع علیا حلب جگر خون هاتیش با من تفیرونن ام چون اطلاع ازو کمال عبدی او جوالی می هنگی بون جگر خونو کسایتیک سیاسی او هلبستوانه کی شاعره کی و ونچو والله وقت سیاسی هاتبو بریم هاتبو ناس کرن هلبستوانه لی وقتی هات مرا رنشت وقت سیاسی مرا رنشت و کمونیست مرا رنشت اونو تی بیرامن مثلا 7 سال زوی کفنه یعنی لی وقت سیاسی رنشت چرا از رو بیجم حوالی کی مقالت نویسانده بی کوارک نویسانده بی گوتارک وقتی خواند استاد شوکت نعسان داگیری جگر خونو دستی خورو حش کرد و لکرسی خست نظام که خست گو کردستان بگیری چه نابه دوی ام کار بکن معناوی سیاسی بو یعنی بله افجی 53 یک من مهرجان چی کرد آداجی ام به سیدا جگر خینا رونشتن
وشخو مع عسكرية خلاص كر بنجيو حفت بارتي تشيبو وقتاش عسكري دركتم از نتشم قن از حلب امام از فرعية حلب دابو از حلب دامام بارتي تشيبو از كتم فرعية حلب دجيتو يعني وچاقه بدوه يعني جگر خوین و چند کسایتی دن حموج ناف در و دور چپگر و کمونیست يعني بارتيا كومونيست دفجه بردان و تبل کار نتوی یانجی کار بارتيا کردی بون یانجی مسئله بچه آوایی بو يعني چاواش ویالی هاتن ویال يعني او گهرتن چاواش چه بولو دوی ما مستهجا دریتن قابلت جلاد دوری سه چهار جورا دریتن هنا بله بیاکرا دبین کن درس بیاکرا دبین درس بیاکرا دبین ششکل افرشتنی ما و تشتی از بیجم امر ششکل بی يعني نكرم قلتنا قشة جبر قدام كنا وقت مش فيلم كري دور تشيل بنج دقيقة تشيل بنج دقيقة كون درس نابه كون درس يعني كيلي دقن كيلي ديجي الباشوي دقن ديجي الباشوي دقن يعني سق ددرون باش كيلي هري جرينك وان كيليا بله وقت مسألة بين خط قالند يعني مسألة ده جگرخون قربان تبم جگرخون كومونيست بوهات حلبي احمد محفل جگرخون دشینه عفرینه کرداغه جای کرمنج دبی هر بنگهک کمونیست چیکه جگرخون دجاراتی جای کرمنج راستی رشید حمو جارا اول راست رشید حمو تی و جارا دو دیجی رشید حمو سوزه ده دبی جارک دی وگره از چند والیدیجی ببینم امه پورارونن جارا دو دی وگره داره جای کرمنج رشید سه کسی دن دیتنه یک استاد شوکت حنان یک استاد محمد علی خوجه یک استاد خلیل محمد از بین استاد افرسش ما مستبون يعني نه هم عفرینی نداریم استاد بله هر داجی هر ساجی جور کفاءه يعني بروفي زور بروفي را بارابو و ما مستهی دبستانه فرمی داده کرن قلت عفو بك اجبرود بم استاذ برای افهر سیدیتن و سیدای جگرخون جرادیات افهر چهار پیرارونیشتن و فکره پجراندن و میکار بکن ایجار بخورا برن حلبه هر چهار چون مکتبه اینگه مکتبه کمونیست مکتبه وان فرمی بو چون مکتبه و جگرخون جوار نوی وان پیشکش کرن گو اف چاوه جای کرمنجنه و اوه جمعه کار بکن کاری کمونیستی ده جام احمد محفل جی جوانا بس نام مثلا کردی و کردستانی و سوویت کی احمد محفل؟ احمد محفل حوالی مرکزی حزبی شیوعی سوریه بو و مسئولی لجلی منطقه حلبی بو نولو بله ایجار هنگی ایزاعا کردی الارمینی هبو احمد محفل جوارا قلت اذاعه ارمينيا السوفيت هي وامي وك سوفيت امي حقيقه جوارا بستينن وفردا لسر حقي كردي بورا دنكر ودسبيكي هولو بو و هيدي بارتيا كومونيست كوفارك بارمني درخستن ريدان ارمنيا جو كوفاركي وك کوورا پارتیا شیوعی چه بو اینجا نور بو انزانم چه بو گوه ترجمه ارمنی کن ورگرن ارمنی و با ارمنی بنویسن وقتی با ارمنی نویساندن که کرمان جا جی خواست چون جمع محمد محفل گو ام خازن امجی کرد با عربی نزانن خاصتا نینگه تایبت که با عربی زانی بو کسی نزانی بو گو امجی خازن ام بلاوكي بارتي كومونيست ام ورگرين كردي و كردي بنويسن طبعا ينجي نويساندن بكردي هبو جبركو دو ديوان سيدا در كتبون ادبين بلكي يك جي بيتو بروسك و يك جي ثورة آزادي جو امي بكردي بنويسن و منا جوتاري ما بخونن و كاركري ما بخونن وك كومونيست يعني
جو باشا وخكر كرن احمد محفل براستي جوارا جو بارتي كومونيست ناخذ في تشتي زويه و ناف مو سر ايشيد ناف مو حكومته دا تشي ببي ارمني نوكوانا ونجي نوكوانا هني كي بيلن على كا امري ببينن يعني تبساندن نكرن لي كوري كردي تشي بو مثلا هنجي ام دوي دمدا هو بون كردي لي او سببك بو جگر خونجي دفج مساله ام بگيني امي بگيني بله امي بگيني ام بينجوس سيا وقتي مهرجان چي بو و اود كردي هاتن اويتن بيجي كرد كردستان وردا اجار كومونيستا عاجز كرنكي لي ندان روما هدي ابو هفال كن بن جافديين خو شوكت ورشيد وعلي خوجو وابنا كرم بن جافي خو ورشيد جي كرداغي برنجي كيدن شخو شوكت ابنا الحلبون يعني كادري كارد كردنا ملا دا رشيد بون رشيد جي بدور خستن جعفرينيش كرداغي شاندن كفرت خاريني وشاندن ثلقيني واندرا و دا دناف كومونيستي دا ام دو بند هبون بندك چینی بون کمونیستی چینی بون طبقی بون شر آغاده کرن و بردا و ام بندک جی قومی بون کرد بون يعني ما دعوة كردي ذكر طبعا أديك جوان بون اي كردي كرد خاص أو كسيكو جماعة جدا وك ميجي وك ايديولوجي وان جي رشيد كرت وهدي تروكا قومي هدي كرت كرن وجيني جي زيدا كرن ورشيد أو جي بي حسين إجار رشيد أو مكتوب كده شنير جگر خنرا دبي سالي دا سالي بينجو چند بون إبراهيم بكري الودارية خود ترشيح كريا مجلس الشعب مولا جگر خون جي طبعا خو نمزان دي خو رشحان دي رشيد حمو او نامكي دشن جگر خون را دبيجن بارتيا كومونيست لما ولو كريا ما تشويا بترى تشوانا طبعا جگر خون جي بي حسيه جگر خون راجينجي قلتنا تو هالبسواني مايا وامنا خازن تو بيقرتن وداروبر ام خازن تو بانصار سلام را كار بكي بقرر قند اصلا اشيتي خازي تخاصت بيجي بيش نايتو نايقرتن وياكي ارمني الدوساوي ايجار كرنا دناف ملتا بقرر سر كومونيستي آرام زمچيك بو دا جگرخون في نامه دخوني دبيني بيد حسي كومونيست تشتكي دكن لسر كردي قومي مكتوب لدي بكري ابراهيم بكري دبي خير اللي هذول ولو كرنا والمجي ولو كرنا ودار كرنا اذا ابراهيم بكري جي مكتوب دبي ازي بما بولي خالد را امي بنرن مساله شيء طبعا كرتي دبيجن بلكي تشتن راس من فردا ودا مكتوبة باش خالد بكداش را خالد بكداشي يعني تدي عاجز دبي ودار دبي المهم دقيمن نتيجة كي رشيد او بارتي كومونيست دسكنن ويش هاي جگر خون جي وك مرشح وك نمزتي برلمان سوري بو او ابراهيم بكري كتل بجارتني يعني كتل بجارتني بس در نكتن خالد بكداش تاني در كتوي صالح اذا دكاس در نقصتن بله وجار كتن قام جيان سالا بينجو حفته واندرا بارتي هذا ما بريجي لشامي بارتي دفكرين وقتی گو پارتی ها دامزراندن هند ناف پارتیا کمونیست و یاجی او بخود دامزرینر پارتیه بود بله اف چلو گیان دامزراندنی بره شام پی دفکرین پارتی کردی چیکن و بره جی لجزیره هنک نوات جرات مندانین جمعیه ما جمعیه کردی وردا اف آرام گیان هفدو دفر دور گیان هفدو
وهات گوتن گرک پارتی کی کردی سیاسی هم چه بکن عثمان صبری بو ام بین دکتر زازا بو حمید اینگل شامی بو و بلکه مام جلال جیر شامی بو اینگی المهم گیان دا مزرندنا پارتی چه دکن و نظام داخلی جرا دنویسن و دبی گرک ام هنک عفرینی جی ام بفيرا بدن بستينان تين حلبي مالا علي خوجة لحلبي بو تين مالا علي خوجة دبي او هفالي وي كومونيست شوكات وانت كارج مرا بخازي بروان ور تين ور نظام داتينن ارستي هنك تعديلات شي دكن رشيد اونا عثمان صبري او جواتيه تعديلات شي دكن وقبول دكن ونور امزا دكن لحلبي امزا دكن یا ایکو پارتی دا مزراندنه 7 کس بو 4 عفرینینه شوکت خلیل محمد علی خوجه رشید حمو یک شامیه عثمان صبری دو جیش جزیرینه حمید و حمزه نویران اوی دیجی آریکاری وان کرنه و پس را دکتر نوردین زازا کرن رئیس پارتی و پارتی مشین بله أنا الوادرة أم هين لكنت بون دور مالاوا دور يعني ونهاتن حلبة ونهاتن عفرينة الوادرة شاو تلكودرة ما بو از وقتی پارتی چی باز حلبة بوم تل حلبة بله از حلبة بوم از مجود از الكوميتيا شاخكي فرعي دا بوم بله الوادرة شخوا بو زاوای سیدای جگر خوین جیته کچا دور نمجود مثلا پر دور نهفنا يعني لا از امه هنکی خسارة شكي امه خسر هنك تشتار شكل جو دم تيرا ما بك اجي رازي مولو ام بين سروي مسألة يعني اب مسألة چاوا چيبو لو پشتی تکلیاتا بجگر خوین رو ناسکرنا وی دور مسألة زواجي چيبو يعني وك مالبات تشاوا و ناسكر از بریوی وقتی یکیتید ناف سوریا و مصر دا چی بو رشید حمو عفرینی بو رشید حمو هات حلبه جوینج مرا چی کر وک لجنه فرعی امرونشتن ما قلت چه هي قو قرك يك جواهر جاي كرمنج ما قلت لي وزن كارم الوربم خيره قو قرتن نزيك بو ما بقرن وإيمن از نكارم بازدم أنا بازدانه ما إيمن بقرن و جاي كرمنج وبي مسؤول بمينه بي ريفابري بمينه قرك جوا يكره وفرما جيقوت كمال جميل وسيدو ابنا طالبن نابي ابنا هرن دمنيد ناف منو كمال عبدي واحمد حنان بري جوان برسكر احمد حنان قواز نارم نكار مرم كمال ويجي قواز نارم نكار مرم اجار مرا قوت تهري نرى يوم من بر قوت تهري ايه مقواز يارم طبعا الحلبي دكاندار بو دكانا من هبو وضعي من باش بو و اچوم کرداغه از 2 سال و نیوات کرداغه 3 سال 2 سال نیو از بازداییم دوی بازدانه دا نیروز ما چی کرد و یکی تیا سوری هات رو خواندن شستو یکی بله شستو یکی هات رو خواندن ام وگرین هاتن دنا پارتی دا جی تدی جدایی چی بو ده حبسه دا ناف دکتر نوردین زازا و عثمان صبری دا دو بندی چی بون سر مثلا پارتی کردستانی و پارتی کردی و پارتی و کومله و نظام چه و او دو بندی ها درک دروا اینی که پارتی دوی فتره دا لبنگوی افکت دوی فتره دا چون جزیره داتم مدخواست پارتی بنگوی افدو نکفی به اعتبار دم کرمان جا تزانی تم ای بیانی جه ایدن مقبول ترنه يعني از لگنده خوبم از گوتنی که بیجم قبول نکن تو وره ای قبول کن بلکه گوتنی میجی تر رسل بشی ای گوتنی تا قبول کن ولو تمازن جي بكي فرق حوشي تعلم بله بقى حوشي تعلم ودسروي اساسي جي جاي اوستاكي
ام خوش هفرا دینان ام خوش خلکی را دیدنن و گاویدی تجی افتشکوت بله يعني بري از بين في داري بلكي بدروجة جامير مراد بيت ما تش حقي بيدايا هري خلكي بكري يقول كرو حكومات خلكي ناغرن يقول بلي يقول ألمان خلكي ناغري يقول شما لسويسرا خلكي ناغري يقول شما أيوان مقبولة ترى حكومتي ما بكري مقبولة يقول مالك داري حكومتي تشيا أمس بسر مجارة خب مينه بله أمشي مثالك قيت تناخذ بحث زواج خب لا والله جينير بكش شو مجارة يعني خير أتشوم جزيرة جبرك واس غريبة قلت لي من جي خلكي ود بترتي قبول كرن بله جبروا أدتشوم دهاتم جبروا له جي جگر خوي جافداته قال بله نجبروا جبروا ما جگر خوي ناسكر جگر خوي ما ناسكر وجگر خوي اللي هاتبو بغداد هاتبو طبعا وكار مارتن نبو زاري كي ندكرن كار جورا ندشتن نري ندما كار بكن زارو كي خوشاندن الشام للشام كار بكن وإيمجي ظروفي من حكم كر أجار مشام مرشام جيف دوديت مرشام جيف دوديت شند ناتن شيبو جگر خون جهاتي مالا من شامي أجد شو مالا وان يعني بله ليه من براستي استشكي بيجم نظام وكولو تطبيق هناك في سوريا من بردخواست حوالا من وك من بي ظروفي من تقدير كي من پیشتا بده آلکاری بکه دوی کاری مدا چرا از بچوکایی هو بوم وی کاری من کاری دوجه بردا تسر نویسکاریه بله سر سیاست و سر نویسکاریه بله هنگی سیاست بو نویسکاری دور من متشكلين يعني مثلا بلكي روجا از بازدن بلكي روجا حبسي كفن بلكي فر بلكي ور قالك هذا من قبول كي وضعي من روشا من السياسي قالك قبول كي جارنا تيبني جارنا برتيبني جارنا برابن جارنا تنبن قالك قبول كي روشا هر سياسي كي يقولوا يعني لأف شرطي هان الجم هبالة يعني الجم خانمات بيدا ندبون لا بيدا بو طبعا وأم بهفرجي متفق بون سديسد ده فكر داجي وحرتشكي داجي لخياية د مرحلة درجستية دا تهول دي تقالي خوي إيجابي بيشيكي وبلكي هر دوجي فيها كده كان كتشكجي وخوتشي تم والي إيجابي بله يانجي زواج يدجي تاني او آلي بتمامي بله ونداد بآلية دين تاني هولي بلكي قصدك آلي خوي إيجابي بيشكي بلكي جي د جياني دا تشتن در كفن تنزل بيف تشتوي در كفن يعني تشتن بتر در كفن نلقور دشتيتا قوتنية نلقور دخوازة بيركية بشكل كي قلن بري از بيجم يعني تكتوش نادكي تنزاني تاريخ اف طرف وشارتيه آيندهش طرف وشارتيه تيسريتا جارنا تفقو قبول لكي كوريتا قبول ناكي جناتا قبول ناكي اف ده برنامج ده تنبو مثلا بله ما مستد تشتك يعني برسام الشاش فهمناك لي او نفشي هواري او مثلا جگر خوين اجي نور الدين زازا قدري جان عثمان صبري افكسي قد او نفشي روشنبيريا كردي قول بيتريوان بن خطيب ونولو هجم بحثا مسألة مال باتي تشتن هنولو بالا من كشاندن مثلا براني اوان كسان زاري وان مثلا از الكوري قدري جان جارك الدرك راست هاتم بكردي نزاني بو بله زاروكين وان بقشتي يعني تكلي وان قالكي ب او تشتي باوي وان وقالكي وان بي مجول بو تنيه بله آدن عثمان صبري جلادت بدر خان قدري جان نزانم بلكي هنا قادم بهجميره حمو بجنين شركسر زوجيبون نبجنين كدر زوجيبون يعني اب مسألة شي يعني آلي كي ده جيانا وان بتمامي كردوارية آلي جيانا مالباتي تتدنر زاري وان ونبيه وان علاقة وانش كردواريتنا و جني وان جي نكردن يعني افشاوا تشيبو اف هناكي جفي ديار داير شيروفات تفسير جمته هي قال إذا تشوت
و آلیکاریان بکت هینجی بهج میر کسی بنهج مارتن کیدن بوی رنگی از آلیکاریا تجد کم وزیت راحت بکم از بزارو بمجی من دبیست چرکس به کلتوری خو ملتزمن گور کلتوری خو جن میری خو لدو داره بیرک گلک پوته میری خوده که احتمام پیده که و میرا گشاده که یعنی میوانو مثلا برای من قاچاقچی بود دوچو ترکیه دوچو جم چرکسا نه الاتسم جارنا دوچو دگو آور لنگی مدکرن لگان داتنین آب مثل لنگی مدکر ما لنگی خود ششت مدکر ندکر دگو چه نابه اف کلتوری مایا کرد نولویه اف آلیکه يعني قافوان طبعا افتا قلت لنا زاناي مبون نا وقت مبون زانبون زانيون حياته خورو چلو ترتيب كان چركزولونا سببك بون بهانا دو ديجي چركز خوشكن يعني هم راسي بيجنو جنه كردي خوشكن اره خوشكن لي چركز خوشكترنا بله اهتمام ميردكن وخوشكن جي جبرولو جي پرانیه کرده می پیشن چرکز برنه و تشتکی دنجی ناهات بیرامن از دخور آزانم مگلک قیس خواست ندان من چرا ندان من اف سیاست وان و حبس و محکوم و مثلا از 53 محکوم بومه یعنی 53 20 سالی شو 20 سال يازي بزوجهم محكوم بوما جام شفانا ولتشي و تي و برشي ودار ونوفي مداركتي سياسات مدار وسبب حبسي كفن وسبب في بوكجنو ابجي سببك بو يعني زوزي كاتش كرد دسمران ذكت اي وكمن اي سياسي بلكي جي ابجي سببك به ما قول ياك جناك شركز اهتمام ميردكي ودو خوشكن وسيجي كرد بما قايل ندبون چرا كرد نسياسي بون ناتي بيرامن لجمل قند هنك كادري بكاكا قيزن خواستن ودانوان كادري بكاكا من هنك برس كريه بوتي كي بو تقيزات ولا دبي قادرو بو بقادرو بو نبي قادرو نا بخلكي ما تركي بين قادرو دبي قادرو يا تما كان انسان سياسي بي قدر كبير يا نوك دمام بو اي سياسي بقيمت بو لفي داوي انك قيمه جراتي ابجي نهاد بيرامن بلكي ابجي سببك بو بله ام بين سر عاليه دن يه مسالات كليات بجگر خوين رولو ويت كليه يعني هم جهلا سياسي هم جهلا مالباتي از باور دكم ولو هشت جو هناك كذا تجي تك بن سياد يعني هناك تشت بن سيا جگر خوين دمين از برسا كوفارا گلستان بكم اگو دشيستو 80 دركت خود ديروكا روجنموانيا كردي دما مرو ليد نره روجاوای کردستان يعني جل سوريا بگشتي جچلو پنجا پشتي سكنادنا هواري و روناهي كاميران و جلادت بدرخان حتى ني سالا 80 دركتنا كوفارا گلستان لوي دري 20 سال 22 سال هنه یک بلاوک یک کووار تشتت به زمان کردی لسوریه نهاد چاپ کرد نهاد بلاو کرد بله یکمین کووارا کردی گلستان آگو درکت بناوی جگر خوین هات گریدان و دزانم پی گو تکلیاته بوی کووار رگله کی یعنی زیده بو يعني راستيا مسألة شو قالوا براستي أو كوفار جگر خوين در خستيان جي بيتر رولات تذهبوا عزيز داوي تذهبوا مسألة شو تكار راستيا في مسألة بل يقولون مسألة بنوفي جگر خوين در كات از نمونك بتشوك اشترى بينهم ما نوف قد ما قلتنك دقوت شخال كيرا دبونه كده هنك دچون جم ودا آغي رو دنشتن قنده كي دي آغي عين او قوتن دقوت
وقتی من او گوتن دگوت یا حوالی که ما او گوتن دگوت در ندکت او گوتن ما بکیر او گوتی جام ویدمه لی وقتی ایغا او گوتن جی یکی را گوتی داد ناف گند او گوتن بلا دکر کری من مدوش داره او گوتن گوتی بری من باوی من چرا تا کسی را نگوت چرا آغاج این او گوتن گوتی تل گند بلا کر پر جارا تشتن ای هنانه بناوی هنا بلا دبی مثل یک حنکی زید به جو حولو گوتیه بلکه جو حولو نگوتی فقیرو یکی دن گوتیه دبین جو حولو گوتیه افتش شایعه عادی دبی يعني دراستیا کوارا گلستان چه بود؟ بله از کنار بجم از الا نمونه که تینم جبولو تیکوز به عزیز داود ام غیری حوالی افدی پارتینه ام دوسته هفته بونجی لحظه پارتیا پیشورو یا کرد سوریه کنه؟ بله گو جگرخونجی حواله بو مثل حمید حجر بشخوا سروکی حتی رو طاهرجی و ابگی حواله پارتیا یکمین بود مگو که عزیز که ام کوواره که چیکن ایو امی چلو چیکن تشتکتنه مگو امی چیکن بس امیر الميداني هل بات هيدي بماشي يقول تصاني ده مقول رابع قو مارن كو مقو مارن جمع نون رجب قو منون رجب كي مقو مش تنوسكي ام چون جمع منون رجب خورتكي شيوعي كي كرده يعني شيوعية بس كرده خطاته يعني انجليزي مقو كاك منون اموتن جمته ام دخوازن تو کلیشکش مرا چیکی مورکی گوش بوچه و گم دخوازن کووارکی چیکن گستر سریمه کان آوی چیه مگو عزیزی را بنویسه عزیز نویسند گلستان گو او ناویویه گو باش گو دو رجدی اونه ورم ببن اماتن ما ایشی خودی دو رجدی از و عزیز امشون میرک چی کریه کو اوه پلک لی خست استانپل کرو پل خست گو باشه ما گو باشه ای گوره رابو او کلیشه و بکراک کاغذ یکی چینچینی و استانپاکی دانما ونی پلیخن ما گو باشه مرا کرامات اما که مگو ما جمع سایده جگر کن هر آنچه مگو مر مزگینی بدنی به ما کووار کرو چی کرد مالا جگر کنجی لصاحب جور ام چون ولا روز باش ام رونشتن جایه مگو والا ما کووار چی کریه و اف ما دابشه اف استانپای اف کلیشه اف کاجی جبو قابی وینه کل کاک خود کی بدنم مدای لی خست گو پر باشه اما قلم لوی داری براکر و سه مالک ادبین بلکی سه مالک نویساندن اف کووار تایه گولک خاطی دا بچینه اونزم چه و نویسا گو اف جی خلاطا منج وی کووار رایه حتی اف کووار هایه و اف خلاط بیوابه و بدرکت فتره که بدرکت و او پلیت چینی غلافی ویه و بلکی سه چار جمار جی درکتن از نظام من اشخاص بو لی سه چار جمار جی درکتن و الجمع جی هنه اگر گشت نبن اکید دو سیک هنه مشکل حاله بیبون ده و الفرجی بلکی نقول جمع هنه و هدی او کفار مزن بو ترتیب بو والسر چه هات نفساندن مثلا سر نویسر کووار فلانیان تشتکی وهانا هات نفساندن يعني شواب ناوي جگر خوين هات ناس كرن ولو كوفار نجي بلان كيبو مثلا ادبين بلكي جگر خوين ناوي ويتي تنيا حميد درويش داري كي قوتيه اف كوفار جگر خوين درخستيه نه جگر خوين جگر خوين اداره كييه بريفا بريه و الكاريه ويجي ادبين بلكي مدور بو حوالي كي مبو و پشراجي چلبی فرها چلبی وی آلکاریا جگرخون کرد و بلکی به تنجی درخست مم ده دست پی که دا جگرخون بر روا بیلیه جبر هولو کووار به ناوی جگرخون در بلا بو
نه جگر خوین یعنی چی کریه بله ما مثلا لسر جارك از لحلب المالا وبوم بحثا يعني خندنا كردي وديوان جگر خوين تقول جمل مال جارنا شوالا دمان وها يعني من بحثا وي دمي دماغو سيدا جگر خوين مثلا ديوان خو درت خستن وكيما عزيز باورد كنت حفتي سياد دركتولو مثلا بلاف كرني وخندني ولو او تشاوابو يعني دهات خندنت شبيبي كو جگر خوين وكو كسايتي خلكي ناس تكر ليه قالوا برتوكي يجي دهات خندن تشتغل بريكا برتوكي جگر خوين دهات خندن جبر هنك سبب پیشن جگر خوين بزمانه ملت نفسانديه كي بخوني جي فهمدكي بينما ديوانات كفن وك ملي جزيري وك خاني وك ملي بوتي تنقاري فهم بكي بلكي وقتي فهم ذكرن بلكي واجي فهم ذكرن ودادي بشتي 3 سال ما خاني بيراني خاني تشيكر تجي حضر بو بله بشتي 3 سال بشتي 6 سال ما جزيري اني ولي جگر خوين سلي هبو العمود القهوه تعال شي ذكر تديبو بله هاي سلي رحمه خدي لي دوستم كي قهوه جي بخوستا حتى قهوه جي دبر شعرك جگر خوين جي راد خاند يعني تتقول بلكي هالبستي سيدا جگر خوين قش بركربون رحت بو زماني ويبو جبر هولو ديواني جگر خوين هاتن خاندن وبون استران وخليجي كيفكر وجي هبون وقال لك رخمني السرفي سببي هاتن السر جگر خوين هنا قلتي نشاعر هنا قلتي زمچه لي جگر خوين داخوزي ويد نوساندن الشعر دا ملت بيشيار بكي مستد برسامني دن يعني يال سر مثلا جگر خوين و تكليات يا مثلا مال باتي بيرش حتى شرا ده دما قلت هلبستين وي ونفيسين وي بده همبر يعني ولو براتيكا ويا دجيانا جواكيد يعني خزوري تبو مثلا حتى چه درجه ولو بوان هلبست خور بوان ديتن و بوان بيرو باوري خو يعني دلسوز بو يعني دجيانا خويا براتيك دجي مثلا وقتا كچا خدا تا يانجي وقت لغور وان هلبست گوتن بو يانجي بله كيكا وقت زافاي كي جگر خوين توي چاواده بله تبرس كذا جد جواب بدمتا ليه بيشكي بلازها وقت ما بركين ماي جگر خوين وقت جگر خوين هو البس جگر خوين جگر خوين نفسكار وجگر خوين وقتی خراطي جگر خوين دان من ما چند قلت لسر جگر خوين بوتن مقود جگر خوين نشاعره شعره جگر خوين نشورش گيره شورشه براسي وهن ديجي بري من قلتنا جرك ام قرني بستي ام ببن قرني جگر خوين ساده جگر خوين بين جسالي جگر خوين كدي قير و پرفدا كاري كريه لقور وي وقتي لقور وي دمي لبور روش اخو ولبور دراخو يعني جگر خوين ميجيوي جرا تشيبويا جرا تشيبويا او ميجيا وسيلاك جرا ديتي ازي في ميجي خو چلو بگين ملت باور كري جراك تخاندن الرأس بگين ملت و تخاندن بدس نكدي الشريعة بيفا وشريعة مرفوض الجم جگر خوين وتالي ويجي كريتشك بدس خدا قلتي برابي ازي بخونم ازي بخاندفان وازي ميجي خو درية خاندني خو بگين ملت اف دولي جتي جگر خوين و جگر خوين كاچا خداي من يا من كاچا جگر خوين بريتش كي پر نورماله خلقش كاچي غدا ميرا و ميجي قش تزوجن
وراس تفتين هبدو دبينن بهفرا دندكن هبدو عجبينن برندك ميجيوان تيسر هبدو شكلي هبدو عجبينن رانيا يعني روشنبير يعني سياسة مدارين كردما بحثا يعني آزادية جنيه بتزانن بآزادية جنيه جيرانا رانه بآزادية جنيه خلقي رانه ليه دباب جنيه خرب أواي كي دمبن جگر خون بسرعه يعني جگر خون بسرعه مدد تقون دز جگر خون براستی افتش دگود يعني نا وك ملك هات مال تشتغل مالي نمويه كتشي افتش لك وياه قوم داخل كي كتشي بوجه تداخل كي يقول لا تحرر جامعة التدريب تشتري خود زاد فقير فقراء دنو وتهنا عن جنتي ونظام شو تشتري ما زاد ما دا فقير يقول أحمق يقولوا وتي خلق بدي ما نام بدن خلق جيكر خوينا ولوبو آزادي براستي آزادية آزادية بيركي راستي قبول كريه آزادية بيركي وك بيركي خلقي را خواستيش بيركي خراجي خواستي وده سر مداجي تقي شخوات تشتي قوم تخص از قهداري جيبكم أبو يعني أب يا سيدي جگر خوين نمو جگر خوين نه شاعر بو شعر بو جگر خوين نه حريت دخواست حريت بو از في شاهدم لسرفي وك از جگر خوين ناز دكم وما قال لك بنر افقاس جبن حظ ذكر جگر خوين كتابك من جبران دياري كريه قلتي الى الاخ العزيز الى الاخ العزيز جگر خوين تشيل شارج مستره وزافاي بما قلت الى الاخ العزيز قال لك ما حظ ذكر بله أمي شخوا دانو سندنا خوا دوام بكن جارك دند برنامج دند يعني هم سر نفيسكارياتج هم لسر يعني جبرجو نفيسكاريات جي تشتغل البردست ما جين هاد في برتوكيت قالك جريداي جينا نيغاريات يجي أما في أخفتنا خوش برنامج دند ديسا دوام بكن قالك سباس جبو هاتنا تاع برنامج جبو بانا خفتنيته قالك سباس جبو تجي از هيفيدكم واز رجادكم ما قلت از تشيلو حفتادا كتمني في نفس سياستي حياب حشتي ودوديا ما تشيل بيش دخادا خلاص كر اكيد قالك يمانتي انا از هيفيدكم قهداري من وهفالي من ما مستعب الحليم يوسف بباخشيني ومن عفو بكي نعم دوام بكن ما مستمر الناس كنه باش قالك سباس بوجي تماشاوان هجا حتى برنامج كدن هو بمينن خير وخوشيه ده بخاطري هو